Žiča. Mnoge tajne i lepote kriju se u spomeniku koji je nastao prve polovine 13. veka. Tačan datum nastanka Žiče se ne zna, ali ono što je sigurno je to da ga je izgradio Stefan Prvovenčani u blizini grada Kraljeva. Značajnu ulogu u procesu nastanka ovog spomenika imao i njegov mlađi brat Sveti Sava, kasniji prvi srpski arhijepiskop. Žiča već na samom početku ima značajnu ulogu za razvitak nacionalne istorije. Prvo se u njoj kruniše Stefan Nemanjić i postaje prvi srpski kralj, po čemu i dobija ime Prvovenčani. Tokom srednjeg veka, baš u ovom manastiru krunisalo se i 7 kraljeva, zbog čega ona dobija naziv Sedmovrata. Nakon napada Tatara, a za vreme Milutinove vladavine, manastir je obnovljen, ali se stavlja u pitanje šta je sve sačuvano i na koji način obnovljeno iz vremena vladavine Stefana Prvovenčanog. Za vreme Prvog svjetskog rata Žiča je ponovo stradala, zbog čega su 1925. godine otpočeli radovi na obnovi manastirskog kompleksa. Čak i trenutan izgled manastira ne daje nam za pravo da puno razmišljamo, već odiše kraljevskim duhom za koji nam ne treba pisani dokument da bi ga uočili. Sam po sebi temeljno objašnjava sliku prošlosti i postaje simbol jednog naroda iz tog vremena. Žiča oslikava jednu epohu i stil koji se zahvaljujući ovom manastiru razvijao i premenjivao širom Srbije. Mnogi stilovi su već bili utemeljeni, drugi su nastajali, ali je raški stil postao neki vid srpske simbolike koji budi nostalgiju i potrebu za stalnim vraćanjem našim korenima. Pored te estetske strane, Žiča je imala uticaj na formiranje nacije. Samim tim što je Srbija bila meta različitih kultura, trudila se da zadrži nešto svoje i ostane dosledna autentičnosti, u čemu manastir Žiča vrlo pomaže sa svim svojim kvalitetima. Pojam crvene boje duboko je urezan i negovan u našoj kulturi, počevši od krvi prolivene tokom boja na Kosovu do božurova koji su na neki način simbol srednjevekovne Srbije. Također, ta vatrena boja je i prva na našoj zastavi. Još jedan primjer je i sam manastir koji je crvene boje. Da nije bilo Sedmovrate Žiče, njenih vladara i episkopa, grad Kraljevo ne bi imalo bogatu istoriju, samim tim ni priču koju priča. Žiču predstavlja krov nad glavom hrišćanskog sveta i traži od nas da je kao takvu nosimo u mislima i negujemo. Hvala na pažnji.